Ndabasuhuje bakunze ba Nation TV, nongera gushimira abantu bose bamaze gukora subscribe ku channel yacu ya YouTube. Abatarayikora namwe muyikore, nta kindi bigusaba no gukanda ahantu handitse ijambo subscribe, hasi inzogera ugakanda ukayivuza, bityo bikazajya bituma ubasha kubona inkuru zacu mu ba mbere. Kugira ubutasi bukomeye byerekana gukomera, imbaraga, igitinyiro, ubudahangarwa, iterambere ry'igihugu runaka. Iyo ni operasiyo yakoranywe ubushishozi, ubuhanga, ubwitonzi muri aka karere k'ibiyaga bigari. Byagenzwe gute mu iyicwa ry'umukuru wa FDLR? Ni igikorwa cya gisirikare cyakozwe mu ibanga rikomeye n'ubuhanga buhanitse. Byatumye umusirikare warashe Lieutenant General Mudacumura Sylvestre azamurwa mu mapeti. Ese wakwemera ko uyu musirikare ari umukongomani koko? Nihuse ndababwira muri make uko byagenze. Nyuma y'iraswa ry'umuyobozi mukuru w'umutwe w'iterabwoba FDLR, umusirikare wamurashe yahise asimbutswa ipeti yagombaga guhabwa. Muri Kinshasa ku biro bikuru bya gisirikare FARDC baraye mu birori byo kwishimira iraswa ry'umuyobozi w'umwe mu mitwe y'iterabwoba yari yaramunze umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese uyu musirikare ninde? Ni muntu ki? Impamvu igisirikare cya Kongo FARDC cyafashe irasa rya Lieutenant General Mudacumura Sylvestre nk'igikorwa kidasanzwe, ni uko mu busanzwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe ifatwa nk'itagira igisirikare gikomeye. Yaherukaga kugira igisirikare cyubashywe mu karere mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko. Iby'umutwe mushya rero wahawe inshingano na perezida mushya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi zo kuneka, gukurikirana, guhiga bukware no gufata cyangwa se kwica umukuru wa FDLR birimo amabanga akomeye cyane kandi yo ku rwego rwo hejuru. Uyu mutwe bivuga ko ugizwe n'abana b'abahungu bakiri bato kandi batoranije, bahabwa amahugurwa y'amezi 36 ngo batozwe bazavemo umutwe ukomeye kandi uhambaye rwose, Special Force. Babanje koherezwa mu gihugu cy'abaturanyi tutaramenya kugeza ubu, batorezwayo amezi 18. Nyuma basubizwa mu gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baruhuka amezi 3, bahita boherezwa muri Israel mu yandi mahugurwa no gutozwa ibyo kurwana no guhagarika iterabwoba. Muri Israel naho bahamara amezi 12, bahita bagarurwa muri cya gihugu cy'igituranyi bafatiragamo imyitozo bwa mbere kugira ngo bahabwe amasomo yo mu ishuri arimo gukunda igihugu, kwitangira umukuru w'igihugu n'abaturage, ndetse no gukunda no kwitangira Afurika muri rusange. Icyo gihugu barongeye bakimaramo andi amezi 6. Bivugwa ko rero perezida wacyuye igihe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila ari inyuma y'itozwa ry'uyu mutwe. Uyu muperezida nanone bivuga ko yumvikanaga n'uyu wundi wamusimbuye ku butegetsi, byatumaga icyo bashaka byose bashobora kukigeraho mu bumwe bwabo. Tumaze kureba iby'aba basore uko batojwe n'abaribo,
reka noneho tujye kuri operasiyo yo kwica Liyetona Jenerali Mudacumura uko yakozwe muri rusange. Iyi operasiyo ubundi yakozwe mu mezi 3 gusa. Iyi operasiyo yatangiye harimo kuneka no kumenya neza aho Liyetona Jenerali Mudacumura aba. Mwumve neza ko kumenya neza lokasiyo ya nyayo y'aho Liyetona Jenerali Mudacumura yari atuye, ba Moneko bo muri uyu mutwe wa HIB Special Force cyangwa se bihonyera bawukoze neza. Ibi kandi babikoraga bifashishije amakuru bari barahawe na Forge Fils Bazeye na Liyetona Jenerali Theophile Abega. Bari baherutse gufatwa bavuye kubonana n'abayobozi bakuru ba RNC, ndetse icyo gihe bari banabonanye n'abayobozi b'Ubugande mu bijyanye na diplomasi no guhabwa inkunga mu gisirikare. Aya makuru rero FARDC yakuye kuri aba bagabo niyo yifashishije cyane kugira ngo bamenyeho Liyetona Jenerali Mudacumura yari yihishe. Ubundi Liyetona Jenerali Mudacumura Sylvestre yari amaze kugira icyizere ko nta muntu n'umwe ushobora kumugeraho. Yari afite abasirikare barenga 100 bamuhaba hafi. Umusozi yari atuyeho yari umusozi abanaho n'abandi bayobozi bakuru ba FDLR, haba mu bya gisirikare, haba mu bya politike, mbese inzego zose. Uyu musozi kandi wari ukikijwe n'indi misozi myinshi irimo amabatayo arinda icyicaro cya FDLR. Byari bigoranye kugira ngo habe hari umuntu washobora gutera Liyetona Jenerali Mudacumura, ndetse n'abayobozi basanzwe bo muri FDLR ntibajyaga bapfa kubona Mudacumura. Bamubonaga rimwe na rimwe aje kubahumuriza cyangwa aje kubabwira ko bamaze kubona ibindi birombe bya zahabu cyangwa se babiboneye amasoko, ariko ntabwo byari byemewe kugera aho aba, kereka wenda abari bari mu buryo bwo muri direct bahitaga bamugeraho ako kanya. Uyu mutwe rero wihariye wa FARDC wahawe inshingano zo kugenda bakinjira mu birindiro bya Mudacumura bagafata cyangwa bakica abasirikare bose bamurinda nta basasu rivuze, kugeza bageze kuri Liyetona Jenerali Mudacumura. Kuneka rero byo byarakozwe kandi bigenda neza. Amakuru agera kuri perezida wa Kongo ko aho Liyetona Jenerali Mudacumura ari hazwi neza kandi ku buryo bwizewe. Iri banga ryari rizwi n'abantu 3 gusa: nk'umukuru w'igisirikare cya FARDC, umuyobozi w'ubutasi bwa FARDC, ndetse n'umuyobozi w'ibihonyera ariwe HIB Special Force. Perezida rero amaze kwizera ko ayo makuru yizewe, yagombaga gutanga uburenganzira bwo kugaba igitero. Aya makuru yagejejwe ku mukuru w'igihugu ku itariki 10 z'ukwa 9 2019. Ku itariki 13 z'ukwa 9 2019 nabwo umuyobozi wa HIB Special Force yasabwe gutoranya abasirikare 30 bitegura kujya muri operasiyo. Ku itariki 14 z'ukwa 9 nabwo 2019 abo basirikare 30 batoranyije bahawe ibikoresho bitandukanye birimo ibyuma, udushoka, imigozi, imbunda z'amasotera n'utubunda dutoya twitwa pistoli, n'imbunda zihariye urebeye inyuma wagira ngo n'imbunda z'ipupe. Banahabwa imyambaro yihariye, bambara n'imyambaro yabugenewe mu kurinda amasasu aribyo bita antibare. Aba basore 30 rero bamaze kwambara bahawe amabwiriza ko abandi basore 60 basigaye biteguye kuba babatabara mu gihe byaba ngombwa.
abo basore kandi ikindi bari batarahabwa ipeti na rimwe kuva igihe bari bararangirije imyitozo. Ubundi babwirwa ko nibitwara neza bari buhite bahabwa amapeti, ubundi bahabwa mesaje zibakomeza zinabaha morale. Kuri bo yari misiyo iteye ubwoba. Igiteye ubwoba kurushaho wahawe kuyobora imisiyo yari umukoroneri usanzwe uzwi by'intambara, gusa nawe yari afite ubwoba kuko yari azi ko isaha n'isaha aba basore bose bashobora gutakaza ubuzima. Gusa urebye aba basore bo nta bwoba na buke bari bafite kuko yari misiyo yabo ya mbere bari bahawe. Bose bari bishimye kuko bari bagiye kujya muri misiyo ikomeye kandi boherejwemo na perezida wa repubulika. Bari bafite ukwiyemera kubera ibihugu bari baratorejwemo kandi byemerwa mu bifite ibisirikare bikomeye cyane hano ku isi. Abasore rero nyuma y'ibyo barambaye bisiga amarangi y'imikara mu maso n'icyatsi. Bari abasore bakabuhariwe bakiri bato, bafite amaboko manini, bafite mu maso hagaragara ko ari abakongomani koko. Ku itariki 16 z'ukwa cyenda rero 2009 saa 5 z'ijoro bategetswe gufata intwaro zabo bagahaguruka. Ibyavugwaga bihita bibaseriye. Basabwe ko bagenda bagahagarara mu bikombe by'imisozi ikikije hedekota za leta na General Mudacumura umukuru w'ibyihebe. Basabwe kudasagarira amabatayo yari muri ayo misozi kuko zari zigizwe n'abasirikare benshi. Basabwaga kwinjira muri hedekota za leta na General Mudacumura izo batayo zitabimenye na gato. Iriza ko batangira kwinjira muri hedekota za leta na General Mudacumura babwiye ko ari saa 5 z'ijoro. Ku itariki 17 z'ukwa cyenda 2019 bagatangira gufata no kwica bucece abasirikare barindaga izo hedikota, kandi ibyo birindiro byarindwaga n'abasirikare bagera ku 100. Mu bwitonzi bwinshi rero abo basirikare barabyubahirije. Itariki 17 z'ukwa cyenda saa 5 rero operasiyo iratangira. Abasore bambukira ku kagezi katurukaga mu musozi Mudacumura yarakambetsemo. Barazamuka batangira kuniga no kwicisha ibyuma abasore bari barinze izo hedikota. Byageze kuri 18 z'ukwa cyenda saa 10:20 Hip Special Force yegereye aho Mudacumura arara. Iyicwa rero rya Lieutenant General Mudacumura nuko ryagenze. Ubusanzwe Lieutenant General Mudacumura n'abasirikare be bari bafite umuco wo gufata breakfast saa 11 n'igice z'igitondo, ku buryo saa 12 bagombaga kuba bavuye ku musozi bakajya mu ndake zabo. Ubwo rero icyo gihe abari bashinzwe guteka ibya mu gitondo bari bamaze kubitegura. Lieutenant General Mudacumura kuva akiri umwana yakundaga ibijumba n'ibishyimbo. Umusaza ukuze yari afite imvi nkeya, yari umusaza ukomeye kandi afite imbaraga urebana igitsura cyane. Ni umusaza kandi waryaga rimwe ku munsi. Ni umusaza ufite uburambe n'ubunararibonye mu bya gisirikare. Ni umusaza ufite uburambe n'ubwicanyi. Ni umusaza kandi wamenye amaraso menshi y'abanyarwanda n'abanyamahanga. Ni umusaza kandi wayoboye umutwe warindaga perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Ni umusaza wishe abatutsi benshi muri jenoside yakorewe abatutsi 1994, ku buryo niyo wagera gute atari kwemera kuba yataha mu Rwanda kubera ibyaha yakoze. Umusaza watangaga amabwiriza menshi wabo Imuhororo, Kibirara, Ngororero yo gutsemba abatutsi. Lieutenant General Mudacumura rero bivuze ko atari umusirikare uwo ari we wese.
ni umusirikare w'umwicanyi kandi ufite mu maraso. Muri makeya ni nk'igisimba. Muri HIB Special Force rero bari batoranyije abasore babiri ba mudahusha bagombaga kuba ari bo barasa Lieutenant General Mudacumura. Ubwo rero muri urwo ruturuturu Lieutenant General Mudacumura amaze guhabwa ibijumba n'ibishyimba, iruhande rwe hateretse ibinika irimo igikoma cy'ibigori n'igikombe n'akayiko n'isukari. Atangiye kurya, HIB Special Force nabo bari kuzamuka ntabwo babigifite, bamaze kwica abasirikare benshi ba Mudacumura. Abasore ba Felix Tshisekedi rero nta binya bari bagifite, bari bamaze kumenyera kwica umwanzi. Barazamukaga nta rusaku, nta muntu ukoma, baniga bagutuza, bagatera ibyuma abarinda umukuru w'ibyihebe, kandi nta kantu na kamwe kumvikana kugeza babishe bose. Bose bamaze kubica rero bageze muri metero 13 uvuye aho Mudacumura yarari. Barebye neza aho Mudacumura yarari arimo kuvuyanga ibijumba n'ibishyimbo asomeza igikoma, hari hamaze kuba saa 11:48 ku itariki 18 z'ukwa 9. Bucece akoresheje ibimenyetso bya gisirikare, umuyobozi wa HIB Special Force yahaye amabwiriza abana babiri b'abahungu batoranijwe kwihuta bakandagira ku buryo budasakuza, bakarasa cyangwa bagafata Mudacumura mpiri. Aba bahungu rero bahise bahaguruka barihuta begera aho Mudacumura yarari. Lieutenant General Mudacumura rero nk'umusirikare udasanzwe nawe yahise ababona. Abahungu ntibaba bakimufashe mpiri. Umusore wa HIB Special Force yari yasabwe gutsinda misi uko byagenda kose. Yari yarabaye uwa mbere mu mahugurwa yari yaraherewe mu gihugu cy'igituranyi. Yari umwana uri smart, discipline ari yose. Uyu muhungu ni mudahusha yanze kurasa rero Lieutenant General Mudacumura mu mutwe. Mu buryo bwihuse uyu musore yahise arasa amasasu 4 mu gituza cya Lieutenant General Mudacumura, ubuzima burangira. Komanda wa Special Force yahise yihuta akora ku ijosi rya Mudacumura kugira ngo wumve ko umutima ugitera, asanga byarangiye. Umuganga nawe araza arabyemeza, afata amafoto. Ushinzwe kohereza amakuru yohereza amakuru n'amafoto muri headquarters za FARDC. Umugaba mukuru nawe ahita abimenyesha Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Etienne Tshisekedi. Icyari gisigare cyari ukuva mu birindiro bya Mudacumura bagasubirayo. Aba basore rero bahise binjira mu byumba byose biri mu musozi, batwara inyandiko, amakompiyuta, mashine, amatelefone n'ibindi bikoresho byose bya electronique. Basohoka neza mu ishyamba barataha. Aba basore bamwishe rero ko ari babiri bahise bahabwa ipeti rya Lieutenant. Abo bakoranye iyo misiyo rero n'abari basigaye biteguye gutabarwa bahise bahabwa amapeti bashyirwa kuri Lieutenant. Icyo gihe rero bahise bahabwa akaruhuko nyuma y'ayo mezi yose bari baramaze mu mahugurwa batarabonana n'imiryango yabo. Kirona babwiraga ni igitero gikomeye cyaba cyarabaye karere k'ibiyaga bigari gikomeye kurenza ibindi muri 2019. Nimba ushaka kubona izindi nkuru nta kindi tugusaba no gukanda handitse ijambo subscribe, haza inzogera ukayivuza, bityo dushyize inkuru ihita uba mbere mu kuyibona kuko hakira notification. Murakoze cyane, ndabakunda. Bye.